So I'ma let you think. Will you rather support their system that's solving no issue on peace and creativity? They're only talking about practicality. Actually, from their first, second and third speech. Thukuru-ini wa secondary wa Mang'uhai Juja nikuo kamiti ya urumwe na wiguano NCIC igomanithĩtie mathukuru matiganĩte rungu rwa iburi ria ikundi iria cihunjagia thayo mathukuru-ini kana peace clubs. Haha NCIC ikirugamirira ndereti citiganĩte muoroto ari kuhunjia bata wa andu kwaranageria na gwetha kihonia kia mathina maria mari namo. Kwa hivyo kikundi hiki ama mijadala ambayo tunayo siku ya leo inasaidia kukuza uongozi bora katika wanafunzi. Vile vile inawezesha kuwa jasiri kwa sababu wanazungumza mbele ya watu kwa ujasiri na pia ndio wale viongozi wa kesho. Kwa hivyo tunakuza uongozi mzuri kati yao na pia migogoro inayokumba wanafunzi vile vile wanaweza wakatatua baina yao. Sio lazima mwanafunzi akamwone mwalimu ili kutatua tatizo lile ambalo wanafunzi wa Money Club wanaweza kulitatua wenyewe kwa wenyewe. We are using them to pass the information in peace because all around you've seen what is happening around with our politician, with people around, the language they are using currently. Kuringana na Chege wa Thiong'o na uria ni mutabariri wa ikundi cia thayo Kiambu, mubango uyu urarongoreria kweheria uteti wa ngayukano meciria-ini ma mbeu njithi. Thiini wa bururi-ini witu ni tuonete thiko nini hituku tuna maundu maingi mateti tukaiga magikaniria miario na miario no tukoiga ucio ti thayo. Koguo twita Amani Club wira witu ni gwetha thayo na tukehoya atongoria itu ni undu woguo maraikaniria miario na miario ici ni ciana na nio irorete iguru. Twathoma ati twakura ni ugatuteithia muno gukinyaniria thayo na uguo twerekeire mathurano-ini ni gukuria thayo mwega muno na gutigokorwo na ugomvi. Arutwo aria manyitite itemi ndereti-ini ici makiuga ona ni irandandura mwiciririe wao. Kana guka mugeka competition irateithĩrĩria andu ta mundu uria ungienda gutuika jaji ahote gwika ati ona ngikura korwo athie ta school ta university no ahote gucirithia macira maria angithie athomere ta university. We have forgotten to make them competent and with that I rest my case. Ino ni ceceni ya Inooro TV Juja na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.